继续来看西班牙卡球协会主席卢比亚雷斯，伫西班牙女子卡球摕到世界冠军的时，因硬针一个查某球员引起风波。这个风波到当时还未收煞，巴塞隆纳拜伊的时，就几若百人上街头要求伊爱落台，不过伊是发出声明表示，家己是红抹黑的。 西班牙加泰罗尼亚首都巴塞隆纳市中心半夜有数百人上街头示威，大部分是女性，因是为相关西班牙女子卡球员埃尔莫索伫世界杯颁奖典礼，和卡协主席卢比亚雷斯奖金，各要求奖免职。Que estem totes amb la Geni, amb totes les futbolistes que han guanyat el Mundial i que ara estan fent vaga o estan sortint de la selecció i en contra de l'estructura que en aquests moments hi ha del senyor Rubiales i companyia. 卢比亚雷斯伫上星发出声明中表示，家己犯一寡明显的错误，暗过受无公平对待。西班牙男子卡球队长莫拉塔伫代表球队发出声明中表示，卢比亚雷斯的行为，互人无法度接受。Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. 但是发生了后，记者有15件针对卢比亚雷斯牵涉性侵犯甲滥用权力的投诉。根据 CNN 报道，西班牙检察官为去年热天就开始调查卢比亚雷斯牵涉滥用职权甲收钱行为。在纪律听证会期间，也和国际卡厂暂时停赛。公司新闻陈伟仁报道。